Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamosha-ke ungakhohlwa-ke laphana ukucindezela ibhathini elibomvu laphana-ke usubscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli udaba engilethele lona namhlanje. Sithi-ke kusuka umsindo-ke laphana ngegama elithi Khuzani-ke, njengoba kuvela ukuthi-ke noGatsheni umfoka Ndlovu laphana waziwa ngegama elithi-ke uGatsheni, naye waqala waba uKhuzani kwezomculo-ke. Kodwa angifuni ukunaba kakhulu mina-ke, ngidlalela-ke i-clip lana uyizwele wena-ke. Ngizobe sekucela kuwe laphana ukuthi ungene ama-comment section-ke ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo lolu daba uma usuyilalelile le clip-ke, bese-ke ungakhohlwa nokucindezela ibhathini elibomvu laphana-ke subscribe-ke awubizi imali, kumahhala awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke, nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. Bafethu, ngibuye ngingayisoli mina ngokukholelwa kuKhuzani nasemsebenzini wakhe, because ngibuye izinto ngiyayilalela ngiyayiqhathanisa. Uma uya kwilokhungana kuma-interviews kalo mfana uShepherd Manqele, la suke interviewa khona abaculi, uke wa-interviewa uMabhilidi waveza konke okwakukhona ngokuqala kwabo noKhuzani Mpungose ukusebenza, waze wafika uMabhilidi la aveza khona ukuthi kwakufanele bebe yiqembu and stuff nani kwafanele kukhethwe igama abazobizwa ngalo iqembu, kuye umuntu yenziwa uKhuzani, bayibiza ngamaphikankani. Wanqaba ubaba uKhuzwayo uShobeni wathi no, abakwazi ukuyibiza ngamaphikankani ngoba akhona amaphikankani asekhona emculweni. Abahambe beyitolo zomculo beyobuka amagama amaqembu akhona ukuze bengayibizi ngegama elikhona. Uthi kuMabhilidi bathi mabefika ezitolo zomculo bamfica omunye uKhuzani wayesekhona ngaleso sikhathi, Khuzani Ndlovu. Ubani esikhuluma ngawo? U2010. uGatsheni mulalela i-interview kaGatsheni noShepherd Manqele. Funa le video noShepherd Manqele mayibuka ake ilalele lezi zinto ayiqhathanisa. uGatsheni uyakuveza ukuthi uyiqalela ukuyiculela ngo-2011 2012 around lapho-ke sayishayela amademo evele khona uKhuzani wayesekhona emculweni, uze ethi noma ngeke ngimbize ngesibongo kodwa wayesevele khona uKhuzani wayesekhona. Kodwa uMabhilidi uyakuphika ukuthi uKhuzani uMabhilidi ukuveza njengokuphika mayithi uKhuzani Ndlovu wabakhona kuqala emculweni. Kweqiqe uKhuzani Ndlovu uyikhulumela yena ukuthi uyena owafica uKhuzani Mpungose. Ngizama ukuveza ukuthi iningi into ekhulunywa abaculi engamanga bese thina masiyintekenteke siyakholelwa kuwe, ngoba lapha kwi-Perfect TV nobani usuke veza isayidi lakhe efuna ukudatshukelwa, efuna kubonakala ukuthi kudlalwe ngaye, because ey'ntweni zonke uMabhilidi ayikhuluma eyiveza sengingabaze eziningi mina mase ngikutholile okunye kwakho ukuthi khona okungamanga, njengoba nje kuvela ukuthi uKhuzani Mpungose waba khona kuqala emculweni kunoKhuzani Ndlovu, kodwa yena uthi bafica uKhuzani Ndlovu emashalofini aseyitolo zomculo. Uyisholo yena uGatsheni ukuthi ngangisayishayela amademo ngo-2011 2012, kanti uKhuzani ufike nini emculweni. Ukube niyayibona-ke lento ukuthi masisuke sithi abaculi banenzondo yangempela kwesinye isikhathi suke singabasukeli. Shepherd Manqele, izinto ezinjengalezi woke nawe uyibukisise kwesinye isikhathi, ungagcini usebenza ngama-feelings kakhulu. Awokuyibuka izinto ezinjengalezi, uyilalele futhi uyiqhathanise. Yabo nje bese kufanele uGatsheni umbuzo ukuthi hawu, ingani uMabhilidi nje uthi wena wafika kuqala kunoKhuzani Mpungose? Ukuveze lokho njengoba kwakwenziwa kumbuso wamaciko nje kufuna ukuvezwa amaqiniso ukuthi ubani waqedela isecret. Ukuveze lokho uze umuntu ehlala phansi khona ezazi ukuthi siyazi ukuthi unamanga usikhohlisile. Hayi, ngeke. Ngeke. Phondo awuyiveze nawe le ndaba, ngiyazi Perfect TV uyayilandela.